Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka United Democratic Party haka khanyo tarik urumpang arjar pulai kala pelat pajba ya ka manifesto bat kularu lada ka yobat yu lakam sensyar kan bishar biang sasisian ya ka memorandum of understanding balai soi padang ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam bani penbenno ya ki hinriu teli ki jaka badan hapadeng ka jinya ka japut. Ya kanika manifesto la pelat pajba da Vice President ke UDP upa alantri dakhar haringkat gajia sakhilang u MLA barim ke nongkrem upa lambor malnyang bat ke Presiden jong ke State Women's Wing ke Kong Priti Pingrop. Ka Julai bro kawe terekam dia ka kerja aman kiliang om tang haka ibormet jong pat song snong andre kham tam e hakiliang ka Puli Putih, Kerap Keriam, ke Bahamiat ke Imlang ke Salam, ke Kam Cungok Kai Putih, nongta ke Ketiu ke Yok Kokot Habarok Kiliang, Bat Kunjuru ke Penjing Pung Tambor, ia ki Samla ki Jungi, Bakin Nang Kiu Irak ki Dintiya ki jumpi ki bagi sim ki penat ki bapher kata kadai ka kam jele kai ni ka kam chmo ka sai ni ka kam ban seng ki kam la jong ki pinta bapher but ban yo gini ni naka parti ni bagi .com ba ka platangka jong sarkar kali ban ka bit ko tiang hukum niat yaki sor ki jongi kari benlong ki ba umlong su ki mo jung thut nanta ka roi ka pa nanta saka ka bahar niat nanta kini ki bala song thai bat kumjuru yaki bala ya blok ki long kumi ki ba syai kunrei bat khatam yaki tu ki ba ko ki khotnet at ketiu ya ka jingsem jinge jong kinong trei asha ngan wadi kinong trei belasngi bro ki phai pada saka roi ka pa saki than no bendong akapa ki surok rong saki snong baro kinong ka mat ka ba do nakam dan Monra ya kata kami Meghalaya kaba kot bakhya habro liam ya biade bat ka kam yo jam ki kwa kan phai mat ngan penlong ki khon samla jungi ki betepit lengba ki institute ki ba ai skill development ba ki coaching centers kani ka rata banyo bandrungkam akibat sarkar ru yang ngin hap hikmat biang memarba di jela kiba sebar jela Meghalaya kiba yang kiu ya ka rata nang ba kan kamplila linti di khun samla ki bo puli khambun ki kos bat kunjuru ban pendap ya ki kam ki padang sa apo kitnat sarkar her ka hukum sungkam Meghalaya ke MPSC kari benlong no kopor ka ba lekot ka ban diarap ya gitu kiba kami ban yo ki kam kiba ki la ya song ni semen her ni kwa ban num don su personal interview no tadi post grade 3 grade 4 ki kini ki badon kam ni personal interview benlong no on camera tang ba benlong ke Syaliam dan regularize ya ki casual but contractual employees itu ikwa mesti but ya ka policy tungkam tungjam but ka reservation benta ki
lat kan ituli syaba katuru ikwa ban review dia katnat wording apo kajing kami jom ka MECL kan long ka basaiso at balarkam in Penslur pan sedang di micro hydro project nang ta ki non conventional energy kiba ngila banyo limba ka borsi bat kiwe but ki thermal power plants hagi jaka khamtam apang idon yo duyong hagi jaka badon duyong ladengila panseng yakini ki thermal power plants kani min kmi abiade bat ka kam ti marpo kendo ikwa ba ki an ki badon po ke MMDR Act bat kiwe ki an juga jela bakin kudup lam ya ki nong ti marpo kendo ibarat omtang ye ki ba he ki ba don kaspa ko ban le gani kam bat ba gani ko kam dei ban ta de ya kamarian abi dei ba influx ni kuah ban budin ba sorkar kami no benta penmonra ya ILP bat ban pentri kam no ya ki an ki bala don lupa rejela kumba MSSRE bagi mi ban penbor ya ka sorkar deng ba kan kutup no ya kintin kasih bat karu apo bedra pura it schedule jom ka diti sensha jumhuri India katkum ka rai bala shim da ka legislative assembly jom ka dorpa kawan Meghalaya. We intend to set up prenatal and postnatal care centers for both maternal and infant mortality by routine health camps. The increase in coverage of MHIS. Then we have welfare for all, that is to reduce landlessness and economic gap between the citizens. Without being gender biased, this includes women. We also have the special schools for children with special needs in the state. In fact, if you go through the manifesto, the nitty-gritty details of it, you will find that in every sector, women empowerment is already a factor.